Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule China ep turin India in dau thlona te anin pe felta Assam ang maya ma ni then om te ram nek reng tu China chuan a zengai boka chhuale to a kan puan to thin ang khan ramrit lo po lo tura an lo rel to ramri mun then khat chu Chinese PLA te hian an ron dai lut le to a mania po dem chok mun pakhata Chinese civil then khat le PLA then khat ten puan in an ron kai ve ringot mayani kha China chen reng awang hian India hian China ram ria hian sipai po ada tam to hle a China ram ri mun sang sanga sipai nuai ni vel zet India hian ada to ni a hria ta ni tin ram ri a mel matlar masu tura ada strike core om mek bel cha turin strike core division dang India hian ada bel mek zel boka India chu a in buat sei ve sau sau wani nikum lama India sipai som ni zet China sipai kuta an borala khatiang ang mai khan India sipai te hi che tan tum to lo wani Indian Air Force te mai baka Navy le Army te po in an nga hlel em Friends in dau thlona Rafael somni paruk chuang India aron thleng to boka hei hian India sipai te a in rin tok na asiam pung sota he in dau thlona thar hi Indian Air Force chuan China ep turin Eastern Ladakha Sikkim Bhutan Tibet ramripeng pathum in finna air base ate anda to ani he thlona hi theina rang nei ni in tun nai mai khan India hian Rafael pariata nei bela West Bengal a Hasimara air base ate Chambar le Aknur squadron a Rafael thar hi lomlu alo ni to nge Rafael hi 4.5 generation ang vela chu ta ni a ral thuama pe pon thalomin thlona huai sar takani Hasimara air base a chuan Rafael ten tha anjar meka atul huna phit chuak mai thei turin an in ring reng to ani IAF chief Air Chief Marshal RKS Badauria chuan 101 squadron te en kol in do thlona thar Rafael hi thlona dang India ina kol laka chuan khai khin phak lo khopa theina sang le rin tlak ani a India le China ram ria hian rawarel ngei do ne India ram ron nek tu te kir turin kan in pei to ani ati Rafael squadron masaber 17 golden arrow chu tuna hian thuam fam kimnen in ring takin Ambala air base an meka heta hian Rafael in do thlona som pariat an meka ni Ladak kho chak lama China sipai te chet na en thli thlain mitan len ringa atul huna thal fang thla mai turin anin kaw sa reng to ani ti hian India hian Rafael som don turala naya kan riat to angin India le France hian September sang ni som paruk khan Rafael som thum paruk leina tur in remna cheng veibel chesi nga sang ko inan ziaka nakum sang ni som ni pani April thama in heng Rafael don mabak te hi ron thleng kim thei tura beisayani he friends in do thlona Rafael hi India le China in epna Eastern Ladakh vil turin ramri in do thlona tum mona omti ran ni to a ama mai hian Rafael hian China ron pong tura dang don lava Russia in do thlona India ina lei Sukhoi Su-30 MKI po Rafael pui tur hian Tezpur station ale Chabua airbase in ring taka omti ran ni to ani India le China hian ral thuam met perta se heng in do thlona te hian theina an lan tir ngei dona ma an hruai nge rin om China po hian ma ala renga a mai bik lo sui to angin China hi Assam ang mai then rama chet lak na zong renga ni awang hian ma po ala na sana ngiang mai renga India ram ri a in do thlona tum hun te po a chei thana sa hle he chanela po hian voi duai lo kan ron ti chuak to ani India ram ri nai Hotan Kasgar Garchin sa te Lasa Gongara te Sigat sa te po fighter le bomber China hian ada a helaya phei hi chuan nikum April tha atang khan in do thlona lo chhop diam to ani India le China ram ri a mun ma dan han thlir wang hian
India hian advantage anei thazok ni in hetiang lama thil chik mi te chuan an soya IAF te hian terrain advantage an ti aram omdan tlang le mun ma omdana India tan che ta nuam jok dona chutiang bokin leilam in beina apo India hian chen sanei tha a LACKM sangthum zali somriat pariat a thui Ladaka tanga Arunachal thleng hian India tan chet la ka oljok don ni a hriat ani India epnana Chinese ho indo thlona tum hun siam te hi a omna mun asang lutuka thlona tum le thlo chua theina altitude pa ngai aya sang vekan ni hei wang hian indo thlona tum le thlo chua thlengin hei hian ngonga na ya fuel le ral thuam thlonai na phur le a man thei aya tlem fe a mananga ya ral thuam po aphur tam thei don lovani chuba ka Indian Air Force te hian anin do thlona Mirage 2000 kha an upgrade to a MiG-29 po upgrade ni to bokin Sukhoi 30 MKI te po India hian Russia tho puina hnuaya lo upgrade to bokani chuwa chapa Rafale la nei thar zui boka technically po in IAF te hi an chung nung jok ni anga yani LAC bula India indo thlona tum hona tang hian ramriril lama India indo thlona te hi an thlo kwal waka ngai don lova Rafale missile pai tha eltiang Scalp air to ground missile KM zathum bial chunga target mel ma mun ma thel ngai lo te chu thui thlok lovin Rafale hian a kap chuak thei dona hetiang missile hi boruak atanga leilam mel maka na ani du thu sa min man thei don Meteor missile te po European scientist tang rualin an du to ka tha an din chu ani a hei hian KM za som ni atanga za som nga bial chunga target chu a thel du ho lo heng missile te phei hi chu China tual cher missile ho ai khian an chung nung jok lot laka Pakistan ho ral thuam te phei chu soilo mayang nikum sang ni som ni khan Indian Air Force te chuan Rafale pai tur missile tha el khen Hamar anti air to ground precision guided missile munition bom mit nei chu an lo order lok diam to a hei hi bankar chut chet na ani a tunai khovela a aya tha om chuang lo KM som ni atanga KM som sari a hla a mel ma tombuk leinhoi tombuk eng anga tha po phindar vek thei khopa tha le rin tla ka ni India Rafale vuwa turin atrul huna manata nanda thadim diam to bok India le China hi indo thlona mangin intok sir dun ta se India hian Ambala le Hasimara Air Base te hi ahman rim turani a Rafale thlona tan bik chuan heng Air Base pani te hi an home base poimo beran ni donani soito angin India hian a indo thlona thar Rafale hi a chuang hle a thlona khol a khal koina a thluak bur le a beng hriat na engkim a radar le ral thuam a thunun na khol te hi a changkang hle a van bo ru ka in be na le dok fai da po theina sang tak na yani a in thazawa ral thuam pai bon thei boka tharuya nei that ba ka a soi ol samdan bera chuan a khol zong zong hi a in chuk tu fu in a tangrual tha a IAF te mamo chan na chu Rafale hi ani ome Assam le Mizoram ramri chungchang han soi vele lok te ang Mizoram le Assam Chief Secretary in biak na a Assam sarkar du dan davin Mizoram tan kan Chief Secretary Pulal Moy Chuango ading tlang Ministry of Home Affairs le Assam Chief Secretary ten nasa taka vareng te otorek sostana tranga Mizoram Police te tolson turin norma se Mizoram Chief Secretary Pulal Moy Chuango chuan nasa taka hnial le daudalin Mizoram sarkar le Mizoram mi puite du dana ni lo thu le an tolson na chan turan hriat lo thu soin atangklat tun thlani kwa July sang ni som hi pakhata Mizoram le Assam ten ramri chungchanga inbiak na an nei a hlo cham hnuwa nimin July ni som hi pariat khan Assam Police ten July ni som hi paruk sang ni som hi pakhat tho tran niya Mizoram ron lu ta buaina an siama wanga state pan hi inkara har satna omte sukyang turin Union Home Secretary Ajay Kumar Bala kai khroina hnuaya nimin khan Mizoram Chief Secretary Pulanun Moy Chuango le Assam Chief Secretary Jishnu Barua te chu North Block New Delhi ya anin bia ani meeting a hian tuna Mizoram Police ommek na a CAPF
Central Armed Police te omtir tura norna na sa taka oma wangin inrem na an nei theilo wangin ni min vek tlaidar li le achan ve khan anin dor chunjom le ani Ministry of Home Affairs le Assam Chief Secretary ten na sa taka vaireng te otorek sostan atranga Mizoram Police te tolson turin nor chunjom zel ma se Mizoram Chief Secretary Pulanun Moe chuaw ngau chuan na sa taka hnial le dau dalin Mizoram Sarkar le Mizoram mi puite du dana ni lo thu le an tolson na chan turan hriat lo thu soin atang tlatani rei tak in biak ani nuwa Mizoram le Assam in rina National Highway zathum paruka Central Armed Police Force CAPF duty chunjom turin remti ani a CAPF senior officer in amuna athut chilanga hei baka hian Mizoram le Assam Sarkar chuan CAPF duty ten thataka na an tho theinan Sarkar le puya Ministry of Home Affairs ron chunga ruam manna fel fai tak siam an remti a ramri buana chingfel turin zai ngai ton tak chung le har satna dang siam lawa in biak chunjom zel an remti bokani Pulanun Moe chuaw ngau Chief Secretary chuan Assamin Mizoram kongpui an dancha road blockage baka rel kong an ti chiata wanga eile barlak lu kong har satna kan to thu Union Home Secretary hena hian thlen ngalin aranglama chingfel turin angen ngal bokani Mizoram Chief Secretary hi Mizoram DGP SBK Singh chuan troi omin Assam Chief Secretary hi DGP in a troi om ve bok heti lai hian Assam china he thupot sei lai thleng hian kongdan chunjom zelani a bairabi rel kong te po ti chiatani thu don la chuana soya mindan charan tumani kan soifau thina chi ai la vila hetiang te chu tok tur kan ni kan ram kan chan ai chuan ni tin mamo lo har se deuh ma se alung oi thlak tho kan soi to angkhan Mizoram mi puya in khat sum don na kachar Hailakandi le Karimgan sa hian atama wangin abuai tur zo kan ni ti hria ila kong andan to lo nuwa po kan dang ve hial jok donem ni an du chen handang te se ramme buai kai hnoi soi tur tam tak om ma se task force duty pa a video hi siamani thina du tok le phot mayang min lo like sakin min lo share sak ve thin don nia in zawa in ni man nuam mutui mang tha vek ule